Firma di mamang do pormekku. Julu-julu maka pasamo tujulannya. Horas. Diluluan na dihormatan, diamat karaja, inak kasuripera. Amin wain jong-jong di soal peparan punami, nasa hasibuton di nama hamaranggi. Ima, di nama karason, ima anak do parumain, nama anak pamas-masuan nakingat siya bekas jorong itu hatai, akamang raja, isok kami. Nama si tiboy, masih gajang-gajang, boleh tumar haliak pehamen no, asa sitok kama na ini, sitok kama na maburi, boleh tumar haliak pehamen no, tak pangula, nang nama patuduhan makaru pahamen kerja nami, sadot nama sok pahamen, boleh tumar aruh hulang lobi, dia katin penaksaran nami, kami mangiroma perjuru Tuhan muna asa tong masih maakap sudah tasoli majolo, sinon nabi dia kamat kerja do inak kasuri tu, do mobil dia kamu. Ihita nomor hamaran di tas rumah. Mau lihat ya, Pak? Ya, Pak, gitu. Dijuho manugut. Ditaruh botari. Nggak dibigiho nakki. Raja nama ngoloi. Raja nani olot doho. Dibigiho nakki kan puas niya kaulon nami. Ima. Di nomor rasroa kami. Di pamasuk-masukan ni anak kong nami. Baik mari ham siap juru mula-mula, siap juru mula toba. Baik mari hami mula-mula. Baik mari hami roda sobe. Ya, Mak. Mga direktor ng Gonda Sobay, tulog kita di Gondang, alay dito ng Dohonna. Asa mga direktor, dia kalasrohan namin, ima, di parumay doho parumay. Abay mga Gondang mga direktor, lasrohan benar, o pangaritara. Paano ito ka
mulai ada di Tuhan di Oksikop Najaro pasu-pasu berbagai zon lai dohok baunan marhition las itu marohanami madok maulia itu Tuhani dohok Tuhan di domuna kalau dari kami do di bagasan tikion di bagasan asli roharom jada kami berka borumu sugi doktong manas neroha nas neroha mulai ido nas neroha nami jadi obar tu haroronani akalai donon nami do hatam berdulu kata uasin ani monotung pengantin opena usung pahani udah songonai cek rom yang mau kerja kami kami na ulahami sino na ubakami uy patupan nami sempanami Tuhan sebutnya jadi tusongan ipena uasin ni patuhan nami langsung rohani kamu kaudulan nami nah langsung rohani kami nangaka borong na selutna alsa dono nami mahata nami upar dulu tuh dono nami do lain nami lain tapi gitu hatta datang rumah tangga ni kamu udah nami dia bergaul dengan asli rohani, dono nami tuh perguimas kan hal semua lompok. Ingok maho diharta jala unak juga begitu. Kami Dari mana? kalau berkami merasli roh dulu nami, bahami merasli roh halo. Baik tu kami ayam go berala. Tak pulang mudah-mudah ke, di sana pacaran duita. Oh, nakin sa karakter din kalay. Oh, kung magalia timba, may meron ka ay naman. Bahan makot nagsoba. Kung nasopay. Ah, Mas magalia. langsung makot naglihat di hali. Bahan mama, nabagak may bay.
muna. Lihan muna ang kalay namin. Mula namin, bilay namin kabaw namin sa loob na. Moro ito sa unipe, nahuwi ito ang patupahami. Matangyak ka mo ito, Tuhan ni. Asal ibatas ka gawin na nyula. Dihami ang kaya na muna. Jadi mau lihat tema lihan mo ang kalay namin. Kailangan namin, buru namin, doon akay bibili namin. Tasingon na namin nasahat muna. Tuhan sa luhungan sa panihungan. Kami pe mengatur lasso namin, lasso bibili namin, lasso untuk di namin. Masalah dia na, tuari naman ito, saya tiba-tiba na, at kadera dia kapasaroran. Lihan muna sa luhungan at pamurungan sa pasaroran. Diari na ulio, diari na diuro. Nunga tu sitok, kaudurhon na kinang. Bere lang ulaki do hopor. Tugagas doron itu hatta. Masyalo aso-aso perbagaso. Siya tu hatta marhiti-hiti na persona. Jadi ditikyon, sahat jauh-jauh muna. Tuhami hula-hula muna sa luhuna. Muna siya titip marakot sahat tu. Bona nyari sahat tu selanjut na rope. Marhiti, dihami hula-hula muna. Marolok-olok pada dohtot na. Ini batu tuak karena Siya na sa rohan namin, dohot pikiran namin. So, ini matolo, suara siya kami, hani hula-hula muna. oh, lo raja lagi. Ay, dihamu hula-hula naman namin. Nung atong ritik kami di son, hula-hula niya nakunan. Namarahamarangi muna siya titip marako. Marhitay na malo namin. Kasabar mula gabi, marmula horas, son. Boro namin, bere namin. Kaya namin ito ang magtaribata, siya pihonon na. Tuo, niya nakunan. Ba't namang manzolo, god ang mula-mula, nas padumula pang ma. Tugod ang sabay. Ubi Tuhan yang kepada kita. Akar jerami, akar aja bolot. Bolo tu manope. Ini pasahat tu berani tak yang mulai. Musuh paham yang aku. Lasparo di mana mu, lasparo tu. Kau ni mana nama akar aja bolot. Mula timang kita. Mereka magtaribata sa magmula gabi, magmula horas. Yan ako namin lumang bere do poro mangudagi. Gradi pas-paso tu hatta. Tubuan anak, tubuan sikoro, tubuan anak, tubuan po. Moro tujulan niya ron. Naol pangihut at tujulan niya ron. Marhitiaw pe na maronan. Asa sabi-sabihan. Yan ako namin. Pero hakot ay mamakitiki. Di na masahat ko sabi-sabiok kami. Tas disam mahupa sa hatan. May nauli may naringgan. Tu bere do poro mangudagi. Baudah, terima kasih. Sa hatan. Baru kurang na.
naruh miris, opi na sumorok, di atas libur batua. Ini ulang nyaron, di pas pasuha tahap tama. Tuan anak mamuriris, dohor udah toro. Ini matu tuan doranu kami tanggo cuma huruf bukan di pas tanggo cuma huruf. Jamu pamoronan, saat itu mau batua, dari anak, betul di bawahku. Saat tamu tu nomor ini, saat tu nomor dua. Matu tuan. Saat sono masahat mau panggilan. Dua masahat kami tanya panggilan nami selamat tanda bata. Tujuh lagi ini. Dari kamu bangoru, saud dalam kami ya. Di kamu pernah mengenali sebuah hari teh. Mga malatay hong madyo raja namin kota. Tu masalah situ dulu hanami akarade namin nakamanasami akala namin ay mura. Boro tu satu hatta pe. Di jalo hamu akka Gertini nabi nasahat muna. Iba sahat tamuro kay nakingan. Akka hata nauli nas di pasahat tamu akka meme na bergay. Hari siyan pamuro muna. Maula ni gurang marihamuna sinohoron namin. Asa sokoni dua ba Wago nama salto mana tubuh di Orian. Oh, semua hula-hula nami. Nama kalian pas mahami kaya aku mengajar. Sorry masih orang makan. Kamu nama nonan. Baiklah mana si Tio Naskala Muhammad tuasahkan.
satu mula tuh hamil kapar dulu. Jangan dua mana jalan ni? Masa batu lama satu mana tidur di rumah. Oh, semua mula ngapuan. Bos hamil karena pemula banget. So di mana orang? Maju tu. Bersama Tuhan tadi tangiata nang ditangiang nami. Lumobi di anak kotong. Kotong di pasahat Tuhan di matuak ka arina mangihuton. Lumobi di hela nami nang diboro nami akka amang boru. Asasahat ya tong tuak ka arina mangihut. Nang romahami manabi-nabi anak panamiyo. Bay maju amang. Gordang sabi-sabi. Bay magodang ulang-ulang. Nas di sima dohong godang sopa-sopa. Morare. Kami majolo mga gudang nami, gudang tak asarodo kami, soal nama soba, soal ini dapat najual tuna umang balga, narola batan nadi asano, bileng nado, sudah puluh minat kalau kesako tu, boleh soal biar tu, soal di hutan itu hamulak kalau lupa muna, akah hula nami, nasmaro di badan muna, nasmaro kabin, soal ini masih nama. Bagaimana lah orang sambol? Amang parang musim kami, asambol hatu kami mata kotak hula nami, baik ma kotak sope. Kabejala horas madi partitian daulolok ka amang borong. Umerekami do akka amang borong. Akka ito akka na borong. Di haroromu mendapat kami ulang-ulang. Laos takas do. Umerekami di haroromu. Di napasahaton. Dalam ni sobami akka amang borong.
totong martami yang mahami totong tamat kadebata. Gihamuna sa luhu na akamang poro nami. Na poro nami, iboto nami sa luhu na. Tung dileho debata maatong tuak ka arena mangihut. Akka sila maami kangapunay. Asa martubur matotong. Dia kadalin ni pasalawat dihamu. Asa tunggoy dope. Dia kaharon na marharoan. Lumobi kumakas siyali. Pasahatong muna tuhami akka ulang-ulang. Akka amang poro. Tunga tunglas rohan ibadan namin. Tunglas rohan ito din namin. Marhita di sopa na pinasahak mo na las parawan ibadan. Las rohan ito din namin. Masilukoti mahami ang poro. matutok para dyan namin. Jadi las sokonima ang poro ito huru di mati. Tidak. Mamer kita di pertikyanon. Las sokonima di hamura sa luhu na amang poro namin. Lumobi ng nila sokonima amang parmusin namin. Marhite nila rohan namin diyarin na ulit diyarin na nagano. Ang Roma namin, masaha meme tuyan ako namin. Bay maamang, godang parmemeng, bay mamula-mula, bay magoda sopa, laos disi maamang, godang liang-liang, laos disi, pasahat ng meme namin tuyan ako namin.